Ja sam Mario Tuta, direktor firme MT Ing d.o.o. To je jedna familijarna firma. Firma se bavi zatvaranjem i preuređenjem stambenih i poslovnih prostora. Usko povezano je tu staklo koje je u biti i tradicija u našoj familiji, s čim smo i počeli, to je moj otac, a mi smo poslije raširili djelatnost na aluminijsku solariju, na inox i na željezo. Naša specifičnost, mogu reći da je brzina, pod broj 1. Pod broj 2, cijene. Tu smo konkurentni sa cijenama, zato jer sve što nudimo tu iz naše proizvodne hale. Nemamo potrebe za kooperantima i potrebe za uslugama izvana. Firma poslije 23 godine poslovala je od samih početaka do dan danas sa eminentnim tvrtkama u Hrvatskoj, kao što je jedan Konzum, kao što je INA, Pliva, Zagrebački holding i Grad Zagreb. Ako će trebati naše usluge i proizvode, možete nas slobodno posjetiti ili na Malešnici u uredu Ivane Brlić-Mažuranić, 14, ili u našoj hali u Samoborskim Novakima i nećete sigurno zažaliti.